reaction song. Jay nag-post kat at tinatamaan, natamaan ni Auntie Marites. Ano ipapost ko, Kita auntie? man, kita yun sa lag-lag ka, okay ni nampay lang, badjas mo. Na, dili ka, kita dagi, in pandagi, datagaw, yuk ni nampay lang. Ay, kabututin ha. Wow. Wow, siya pa'y maditatan, auntie. Sinid-sidir dak nga man inagdagalak di boss ko. Tapos tatak. Pati sa rin para sa ha. Okay ni nam gaga. Ano na kita ipapos mo ita? Mabalay, ipapos mo na kita. Okay ni nampay lang. Na, sao ka? Okay na may kakimantay pung-pungot ka, okay ni nama. Wow, ninanang ko anak ba'y mapagsawan kasta. No kaya't mo't agpatama dito'y social media. I-mention mo jay na ganam tapno maamwan ti rugit na at danto jay matamaan nga di nga na inaganan kasuan na ka ti saver level ngem awan latamet ti label yo at shared post in the morning at shared post in the night nun to natamaan jay in share na pagsawsawan na ka ukini nam gaga nagkarasmet lang nga i-unfriend or i-block mo no di ka pa'y lamapnek iyabang ni Sir Rafi Tulfon. Ag shared post in the morning ag shared post in the night nun to natamaan jay in-share na pagsawsawan na ka ukini nam gaga nagdarasmet lang nga i-unfriend or i-block mo no di ka pa'y lamapnek iyabang ni Sir Rafi Tulfon. Shared post.